I'm the answer to your every cry. Solution for the weary heart. I bring to you good news. Oh glory, hallelujah. Angithathele lithuba nginibingelele nginemukeleke esihlokweni sethu salamhla seRhapsody yamaqiniso. iRhapsody yamaqiniso ke incwadi yokukholwa yawo onke emalanga lesibhalelwa ngumfundisi lomkhulu umfundisi Chris Oyakilome DSC DD. Lamhla ke lisonto tilishumi nesihlanu singaqale ngekufunza isihloko sethu lasiphasona umfundisi. Ngiyanikhuthaza nje ukuthi njengoba kulisonto asivukeni sitilungiselele siye khona endlini yokukhonta lapho sitawufike sihlanganyele khona nalabanye bazalwane sivele ivile Nkosi sithandaze sidumise umdali sibusiseke emoyeni. Umbhalo ke uyasikhuthaza ukuthi asingafanani nalabo baseveni labo labakuthatha bulelesi nje kuya esonweni, kepha asihambe siye esonweni njengoba kuyinto lenhle emehlweni yamdali. Ngiyanikhuthaza nani lamuhla umfundisi ke lamhla sibuka nje isihloko sethu usipha umbhalo uthi kuthi khuthada kwenda kahle kakhulu. Kanti incwadi yekuvula incwadi yaDaniel sahloko sesithupha livesi lesithathu kufunzeka kanje: Daniela wakhombisa likhono lebuholi lela liphakeme emkhathini wabo bonke labangameli naletikhulu, kangangokuthi inkosi yaDimade yafuna kumbeka ukuthi engamele wonke lo mbuso wayo. Mayibonge inkosi. Nakabhala ke umfundisi ekufundiseni kwakhe uthi, ngisakhula ngake ngathi kulabanye bangani bami angeke ngize ngiphuye. Bahleka bathi ungakusho kanjani lokho, uyalati likusasa. Umfundisi uthi ke ngabe sengibanika impendulo mhlawumbe leba bangakayigathi. Ngabatshela ukuthi lesinye setizathu lebesenda ngati ukuthi angeke ngize ngiphuye ukuthi ngangikwati kupolisha ticathulo nekuwasha imoto. Ngaleto tikhathi ngangiye ngipolishe ticathulo tababe wami ngiphindze ngiwashe timoto takhe, futhi ngangikwenda kahle kakhulu ngoba ngangifunze kuye. Uthi ke umfundisi uyachubeka uyachaza usho ngisengumntwana ngangingadithatheli phasi, ngafunza emakhono ngatithuthukisa futhi ngafuna nje ukuthi ngende kahle kuko konke lengikwendako, futhi kwenda ngcono akuthinzelani nemakhono nje kuphela, ukucabanga ngendlela lethide. LiBhayibheli likhuluma ngaDaniela ukuthi umoya webuhle watholakala kuye, ngaloko inkosi yambeka waba ngumholi. Buhle buyathuthukisa. Mayibonge inkosi. Buhle buyakuthuthukisa. Oh hallelujah. Uko konke lokwendako yala kuthathela tindo phasi. Thuthukisa ingqondo yakho, yengeta lwati lwakho, funza, dadisha futhi ukhule. Kwenda kahle kubita sineke nekudimisela, kodwa ekugcineni kunembuyiselo. Usho nendlela logcoka ngayo kumele ivete buhle baKristu. Amen. Wena uwebukhosi, ungumntwana wenkosi, ngako ke gcoka kahle, khuluma ngenhlakanipho, uhambe njengalona sithundi, ungafiki emuva emsebentini noma la umelwe khona. Sheshe ufike uhlele ilanga lakho uphikelele kuba sembili njalo. Oh hallelujah. Uthi ke umfundisi, uNkulunkulu akamane nje akwende inkosi esithubeni, uyakulolonga kuqala. Sonke sehlakalo lobhekana naso empilweni siyingcenye yekuqeqeshwa. Kumele uphumelele kulolonke lizinga kuze uchubeke wenyuke. Nangabe ungumholi, faka emandla kulobo buholi. Nangabe uyafundzisa noma uhola sigungu lesithide sesele, funza kakhulu kuze wende imihlangano yakho inothe futhi ithinthe inhliziyo. Yenda abantu babone kukhula kuwe. Ungabi nje ngulomuntu bewunguye eminyakeni lophelile. Khula, thuthuka, uchubekele embili. Mayibonge inkosi. Uthi ke umfundisi, nangabe usemdlalweni bani ngilowenda kahle kakhulu,
Bani ngilonesisinvo ecenjini kangangobe bangenda noma engabe yini ukugcina. Buhle bukwenda ube mgcoka kakhulu. Bani ngilowenda kahle kakhulu kuloko lokwendako kangangobe ube bede longakunaki. Ngulobo ke bumgcoka bebuhle. Ube ngilomuhle kakhulu kuze kubonakaliswe inkathimulo yaNkulunkulu. Oh haleluya. Ube ngilomuhle kakhulu kuze kubonakaliswe inkathimulo yaNkulunkulu. Oh hallelujah, glory to God. Ngicela sisho umthandazo ke nalamuhla ndawusho emva kwami. Babe lothandzekako. Ngiyakubonga ngemoya wobuhle losebenza kimi. Ngiyanakekela. Ngiyadithiba. Futhi nginikele ekwendeni ngcono. Ingqondo yami iconzile. Futhi iyakhicita. Futhi ngiyakha futhi nginemaso. Ngisebenza ngenhlakanipho nebuhle lobusezingeni leliphakeme. Futhi ngiqhubeka nekungeda buhle emhlabeni lengiphila kuwo. Ngenda kahle kakhulu kuko konke lengikwendako egameni la Jesu. Amen. Qhubeka nesifundo ke lamuhla incwadi yaLeviticus sahluko se-22 ivesi le-23. Incwadi yabaseFilipi sahluko sesi-3 ivesi le-13 nevesi le-14. Gcina ngencwadi yabaseKolose sahluko sesi-3 ivesi le-23. Nangabe ke usebenzisa hlelo lokufunda leBhayibheli ngeminyaka munye ufunda incwadi yaMakho kale vesi le-21 gcina vesini le-45 nencwadi yaLeviticus sahluko sesi-8. Kanti ke nangabe usebenzisa hlelo lokufunda leBhayibheli ngeminyaka lemibili utawufunda imisebenzi yabapostoli sahluko se-18 kale vesini le-12 ugcina vesini le-23. Ufunda incwadi yedihlabelelo sahluko se-21 nesahluko se-22. Mayibongwe inkosi. Ngiyethemba nalamhla ngelisonto ngibusiseke kakhulu sisafunda isihloko sethu seRhapsody. Ngiyagcizelela azivukeni sitilungiselele siye esonveni siyawukhonda nalabanye bazalwane. Mayibongwe inkosi. Themba ukuthi ubusiseke kakhulu usafunda nathi incwadi yeRhapsody yamaqiniso. Kungako sikunika leli thuba ukuthi nangabe ufise kwenda Jesu Kristu ukuthi abe inkosi yempilo yakho, ungashona ngomthandazo emva kwami, ukholwe ngenhliziyo yakho yonke uthi Nkosi uNkulunkulu, ngiyakholelwa ngayo yonke inhliziyo yami enkosini Jesu Kristu, indodana yaNkulunkulu lophilako. Ngiyakholwa ukuthi wangifela nekuthi uNkulunkulu wamvusa kulabafile. Ngiyakholwa ukuthi uyaphila lamuhla. Ngiyavuma ngemlomo wami ukuthi Jesu Kristu uyinkosi yempilo yami kusukela lamuhla. Ngaye nangeligama lakhe nginekuphila lokuphakathe. Ngidelwe kabusha. Ngiyabonga Nkosi ngekusinzisa impilo yami. Nyalo sengumntwana kaNkulunkulu. Haleluya. Nangabe usho lo mthandazo ngicela ukuhalalisela phindze ngikwemukele emndenini webaKristu. Inkosi ikubusise. Amen.